aba mrabali wipigipigi na iwo mheshimiwa Zairi Chanda katenga na irai sano chatikara kianda mheshimiwa president ya bodaboda okwande emilioni emu ogole chipigipigi ekyo abangabo bagendere negasi nebu mwanja boyo usibare muda tubatina ne banso bwebigatya eba ngo kwande milioni emu yero kwaba mrabu bakolekurema ngo chande kirewo ngo tebinda abantu baito inkitokora abantu bali baamwire bali kutoka Matanga bali go Kinyangi bali go Chamuchangonde lakini baigule na Matiang'i osoke baadisaidi na Matiang'i bakubwate regot ngo badenga tigana pi las moto tebingi gwato koreire usibone muda iteto tigenga ki waro chochire batarire Matiang'i project line yane mubo Matiang'i ne ninche na musuguma nkamtenga tika kunya kole America my brother onye goko bwatu inchuga okubwatu litukelimo maambia kwa berero inchuko bangere kerogo cha kisi aga chanka mubangira nkamubeke stadium nalenge ngumbu kanywa abantu badenga twabeke ibabo bya murwani ngake project yane nda murwani gake bantu amintu whatever inche ne governor ya Kisi inche ne deputy party leader ya ODM na ndikinde bokora tole gas ne serikali ene ya William Samuel Ruto na boli chiko liko tatema I was second for the first time Baba Pole. I'll see what to do. Sasa, the survivor. And now they got about Musacha, Nujina, Kenya, Masaja,